Isi turimo iki gihe, isi turimo none ni isi irangwa n'ibyorezo, ni isi irangwa n'impanuka, ni isi irangwa n'impfu n'intambara za hato na hato zidasiba gutwara umubare w'abantu benshi uko bwije n'uko bukeye. Isi turimo abemera iby'Imana cyangwa se abakurikirana hafi iby'ijambo ry'Imana bavuga ko isi yaba iri ku musozo bitewe n'ibyahishuwe muri Bibiliya byerekana mu bihe bya nyuma uko isi izaba ihagaze. Niyo mpamvu rero ibintu bibera ku isi buri kanya bidasiba guhitana imbaga y'abantu benshi uko bwije n'uko bukeye. Impanuka, abagwa mu mazi, abagwa mu ndege, abicwa n'intambara zazahaje Afurika ndetse n'isi muri rusange, kugambanirwa, kwicwa, bamwe bazira ubusa abandi bazira ibyo baruhiye, ni bimwe mu bintu byugarije isi. Ariko ikintu kiri guhitana umubare w'abantu benshi muri uyu mwaka ni ikintu cy'impanuka. Nyuma y'intambara habanza intambara ziri gutwara umubare w'abantu benshi, by'umwihariko mu Burusiya na Ukraine, ndetse muri Afurika tukaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Isiraheli na Hamas nayo ikaba iri mu bihugu biri guhitana umubare w'abantu benshi, byaba ari abagwa ku rugamba ndetse n'inzirakarengane cyangwa se abo twakwita civilian. Reka rero mbagezeho iyi nkuru mbi cyane mu gihugu cyacu, ku mugabane wacu wa Afurika, mu gihugu cya Misiri. Mu gihugu cya Misiri noneho uyu munsi ku itariki 15/2024 byifashe gute? Mu Misiri nuko hari kuvugwa yuko imodoka yari itwaye abanyeshuri ba kaminuza yakoreye impanuka mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Misiri ihitana abantu 12, abandi 33 barakomereka. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu ijoro ry'ejo kuwa 14 Ukwakira yatangaje ko iyi modoka yakoze impanuka ku manywa ejo hashize ubwo yari itwaye abanyeshuri ba kaminuza ya Garara ikorera mu mujyi wa Suez, ituma bamwe basiga ubuzima mu gihe abakomeretse bari kwitabwaho n'abaganga. Ibitangazamakuru byo muri iki gihugu byatangaje ko aba banyeshuri bavaga mu masomo yabo berekeza mu icumbi rya Ain Shokuna Resort, aho bikekwa ko iyi mpanuka yatewe n'imihanda mibi, nubwo Minisiteri y'Ubuzima ntacyo yabivuzeho, mu gihe umushoferi wari utwaye yatawe muri yombi kugira ngo akorweho iperereza ryimbitse. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika byatangaje ko muri iri joro ry'ejo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ambulance 28 zihutiye kugera ahabereye impanuka zitwara abakomeretse mu bitaro bya Suez, nubwo nta yandi makuru yari yatangajwe. Minisitiri w'Ubuzima Khaled Abdel Ghaffar na Minisitiri w'Amashuri Makuru Ayman Ashor bihanganishije imiryango n'inshuti baburiye ababo muri iyi mpanuka. Impanuka zo mu mihanda ziri mu zihitana abantu ibihumbi buri mwaka mu Misiri, aho ahanini biterwa n'umuvuduko ukabije w'ibinyabiziga, imihanda mibi no kutubahiriza amategeko y'umuhanda, ari nabyo bituma imodoka zigongana. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Misiri CAPMAS muri raporo yacyo ya 2022 cyagaragaje ko impanuka zo mu muhanda zahitanye abantu 7,101 mu mwaka wa 2021, aho mu byegeranyo 15.2% ugereranije no mu mwaka wa 2022. Ni nyuma yaho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize impanuka y'ubwato yaguye mu nyanja ihitana umubare w'abantu 100, ndetse hafi ya bose bakaba baraguyemo, nubwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagumye gupfobya umubare w'abaguye muri ayo mazi mu rwego ngo rwo kugira ngo ubufasha batanga bugabanuke. Ni ibintu bitavuzweho rumwe n'abaturage bo muri icyo gihugu, bavuga ko ibyo bintu ari ubunyamaswa kandi ari n'ubugame bukabije, ko bagakwiye gukoresha uko bashoboye imirambo y'abo bantu baguye muri ayo mazi ikaboneka ndetse igashyikirizwa ba nyirayo bakayishyingura mu cyubahiro. Ni ibintu rero byateje impagarara mu gihugu cya Kongo, ndetse haba n'imyigaragambyo bavuga ko bagomba gukora uburinganire bagashaka n'abandi baheze muri ayo mazi bakabakuramo. Ni impanuka rero
yabaye mu cyumweru gishize ihitana umubare w'abantu benshi, aho ubwato bwari bugenewe gutwara abantu 30 ariko bakarengaho bagapakiramo abantu bagera mu 100. Bikavugwa ko ubwato bwageze mu mazi bitewe n'umubare munini w'abari bawurimo utarateganyijwe, hanyuma bukibira bukarohama, abantu benshi bakahasiga ubuzima. Amarira menshi yabaye muri Kongo bitewe n'imiryango yabuze ababo bitewe n'iyi mpanuka. Imiborogo iba myinshi cyane. Ni ibintu rero byateje abantu ikibazo ndetse n'urujijo. Gusa ababashije kubonwa bashyinguwe mu cyubahiro, ariko n'ubundi hakomeza imyigaragambyo y'abantu bavugaga ko harimo ubusumbane. Hari abantu baburiwe irengero na n'ubu bataraboneka, bari gusaba yuko nabo babashakisha imibiri yabo ikaboneka bakayishyingura mu cyubahiro. Impanuka ziri mu zihitana umubare w'abantu benshi, dore ko no mu Rwanda muri uyu mwaka impanuka zagiye zihitana abantu benshi, byaba ari abanyeshuri, byaba ari impanuka zatwaye ubuzima bw'abantu mu mihanda bisanzwe, umubare wabo wariyongereye. Gusa bitandukanye no mu myaka nk'itanu ishize, kuko harimo impinduka. Nko mu myaka 5 ishize wasangaga abantu bapfa ku rwego ruteye ubwoba, ariko aho guverinoma y'u Rwanda yazaniye izi kamera zo ku muhanda, hari icyagabanutse nubwo hadasiba gupfa abantu benshi bazira umuvuduko ukabije cyangwa uburangare buturuka ku bashoferi. Guverinoma y'u Rwanda yo uyu munsi w'ejo yashishikarije abantu batwara ibinyabiziga by'umwihariko abashoferi, abamotari, kujya bita ku bo batwaye ndetse bakumva yuko ubuzima bw'abaturage buri mu maboko yabo.